Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video Mato.hr, ovdje morao sam te prije reći, nema veze. Znači, evo ga, znači sve sam posložio, kamera, mikrofon, sve. Tako da danas ću vam pokazati kako da provjerite temperaturu vašeg diska, grafičke kartice, matične, procesora i to. Pokazat ću vam znači danas 3 stvari, kako da provjerite temperaturu toga svega, kako da otključate znači sve jezgre na 2 načina i kako da provjerite znači koliko je MHz za grafičko. Sada trenutačno za procesor nemam, ali u idućem klipu ću vam pokazati kako da aktivirate Windows 10 i za CPU kako da pogledate sve MHz i to. Treći video će biti kako da overclockate. Ja mislim da sam već to napravio video, da ovaj ću put napraviti full tutorial kako da napravite da vidite da sve radi i to. Pa možemo da počnemo. Znači 3 stvari koje vam trebaju su Open Hardware Monitor, verzija 0.7.1 beta, možda ima novi više ili ne, to sam skinuo prije tjedan dana. Znači to stavit ću dolje link u opis. Znači to znači evo ga pokrenete. Znači yes. Znači Open Hardware Monitor vam treba. Znači to je za temperaturu da vidite, sad ću vam pokazati, meni se jako grije, ali nema veze. Evo tu je. Znači ovako vidite Intel Core, kao što sam rekao, znači 2.4 GHz, evo ga na 57 do 58 je max, evo ga sad ću to isto resetirati. Samo malo reset min max, dobro. Znači tu vidite koliko zauzima posto, svaki procesor, koliko temperatura, na koliko MHz trenutačno rade. Koliko me bus speed, ja ću znači to najvjerojatnije povećati na 333 MHz, znači to je 3 GHz, da mi ne bude na 2.4. Znači ovoga voltaže za matičnu, ovo ono, koliko memorije zauzima, koliko slobodno, koliko grafička, evo ga MHz i ovo ono. Znači maksimum, minimum, koliko se vrti, evo ga tu su diski, znači ja ću staviti sad ne znam danas ili sutra na diskove, direktno ventilator da će me još bolje hladiti. I da, to je dobro imati, pogotovo kada igrate tako nešto, kada je sad dok je ljeto, dok overclockate isto tako da vidite. I da, to je prva stvar. Druga stvar je kako otključati jezgre, znači Unparked CPU app, to je znači kao aplikacija, znači evo ga sada ću vam pokazati, isto ću staviti dolje link u opis. Yes. Check status. Sada pričekamo da on, znači sve ću staviti na screenu, na ekranu da vidite. Pričekamo da on nađe, znači ako piše parked, znači da su te pojedine jezgre zaključene i one se, ja mislim, nisam to siguran, da sad već dugo nisam to radil, uopće nebitno, one se otključaju na Windows 10, ja mislim da i 8 da su odmah otključene, na Windows 7 i to ja mislim da Safe mora otključati, jer kada idete u Task Manager na Windows 7 vam piše Parked, znači primite 4 jezgre, onda vam piše za 2 na primjer onako da vidite, za 2 parked, ili vam piše za 1 da vidite, za 3 parked, znači da su zaključene, onda ih morate sami otključati. Ja taj problem nisam imao na Windows 8 i Windows 10, meni su odmah bilo otključene, ali ja ih svakako otključam tako. Tako da sad pričekamo. To trebalo biti kaj? Tak. Ajde. Evo ga, piše mi parked, znači samo klikneš unparked all, kliknite unparked all, znači da se one sve otključaju. Sada ćemo to isto pričekati. Ja vam prije zaspao. Ispričavam se. Ajde.
Znači sada smo stavili da se otključaju. Sada to moramo da prečekamo. Ajde, jebem li. Pa valjda bude danas. Ne znam, majke mi. Isuse, dugo jako traje. Evo ga, Unpause, znači sve su otključane. To je jedan način. Drugi način je da ti kliknete Windows tab i R. Isto da tu napišete msconfig. msconfig. I tu sad, samo malo, znači idete na boot, Advanced Options, Number of Processors i stavite koliko imate. Onda OK i Apply, inače te morate startati kompjuter. I treća stvar koju sam htio pokazati je GPU-Z, znači ja ću sve staviti dolje u link, sve ću staviti link dolje u opis. Znači to skinete i instalirajte i možete i tako koristiti, ali bolje kada instalirate imate na kompjuteru tako da znači tih power up, GPU-Z. I sada tu apsolutno sve piše, tehnologija, kada je zašla, BIOS version, ovo, tu znači to vam je jako dobro koristiti općenito, znači da vidite za drivere ako ima novije možete i za BIOS pogledati i kada overclockate. Tu će vam znači piše vaš default, tu će vam pisati tu imate znači za temperaturu da vidite i da. To je prilično to sam znači htio sam vam te tri stvari pokazati. Pokazat ću vam kako aktivirati Windows, kako smanjiti diska jer jako puno ljudi se žale za Windows 10 i Windows 8 disk usage. I da ljudi, to bi bilo prilično to i pozdrav, vidimo se u idućem klipu.